Geçken gece Rusya Ukraynaga son zamanlarının en büyük hava hücumlarından biri yaptı. Düşman 363 dron, 2 Kinjal raketası ve 6 kalibr raketasını kullandı. Bu hakkında Ukrayna'nın silah kuvvetleri bildirdi. Ukrayna'nın hava kuvvetleri 211 dronunu ve bütün 6 kalibr raketasını atıp düşürdü. Da 148 dronun akıbeti belli değil. Kherson'da hava hücumu sebebinden elektrik kesildi. Zaporijya'da Rusya'nın ordusu en az 6 dron yolladı. Bir fabrika ve garaj kooperativi binaları zararlandı. Yangın çıktı. Yaralananların sayısı yok. Kharkiv'de Ruslar gün içinde ikinci drone hücumunu yaptı. Ayrıca 24 iyun günü Dnipro'ga raket hücumu sebebinden ölgenlerinin sayısı arttı. 25 kişi vefat etti, 300'den ziyadesi kişi yaralandı. 100'den ziyadesi hastahanededir. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 пункт управління противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 87 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 89 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Президент Zelenskiy Ukrayna sanksiyalarını Avropa Birligi ve G7 devletleri ile sinkronizatsiya hakkında RNBO'nun kararını tasdiqladi. Bundan son bütün yanı şeriklik sınırlamaları kabul etilgen son 15 gün içinde Milli Xavfsizlik ve Mudofaa Şurası tarafından gözden keçirilmek gerek. Hükümet Ukrayna Xavfsizlik Hizmeti, Milli Bank olarının tolusının ve tez omurga keçirilmesini temin etmeliler. Ukrayna Mudofaa naziri Rustem Umerov jurnalistler ile görüşünde dedi ki Ukrayna'da yanı fortifikatsiya modeli başlatıldı. Ular küçük oporny punktlar gibi olacak ve antidronlu olacak. Bu yıl için planlaştırılgan işten 50%'den ziyadesi artık yapıldı. 18-24 yaşlı kontrakt asker bölükleri cebede büyük neticeler göstermeye başladı. Mobilizasiya yaşını kesmek meselesi şimdilik көтерілмей. Rusya ile müzakereler hakkında Ukrayna Zelenskiy ve Putin'in olabilecek görüşünü gumanitar blok bitken son başlatmakını planlaştırılacaklar, dedi Umerov. Bununla beraber jurnalistler bildi ki en az 2 hafta evvel Ukrayna uzun menzilli operatsiyalarını birkaç kat arttırmak kararını aldı. Ukrayna millet ara ile ortaklar silah istisal programmasını başlatmakta. Bu hakkında Nazir Umerov bildirdi. 21 lihanın istisalı Ukrayna'da, da 10 liha başka devletlerde başlangan. Danimarka, Büyük Britanya, Norvegiya ve başka Ramstein formatı ülkeleri bu programmalarga katnaşa. Danimarka'da yakın aylarda Ukrayna fabrikası açıla. Ukrayna istihbaratı tasdiqladi. Şimali Koreya artıq 11 bin askerini Ukraynaga qarşı savaşqa yolladı. Onlardan çoxusu elit askerleridir. Bu birlikler artıq ziyan da gördü. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Çin ile ticaret anlaşmasını imzaladı. Tafsilotlar şimdilik yo'q, ama o Hindistan ile de mükemmel anlaşmalar hakkında malumat berdi. Trump dedi ki, kimler ile tarifler hakkında anlaşılmay, biz mektup yollab, siz 25, 35, 45% to'layacaksınız. Sonra Amerika Qo'shma Shtatlari ticaret naziri agar Pekin Amerika Qo'shma Shtatlarga sirek toprak elementlerini yetkazuvni g'ayridan boshlasa, Xitoyning anlaşmada eksport sınırlavlarini yavaş-yavaş lag'u etmek ko'zda tutilganini e'lon etdi. Avropa Komissiyasining reisi Ursula von der Leyen dedi, Ukrayna Avropa Birligine qabul klasterini ochmak uchun o'z ishini yaptı. Hava hücumu altında Ukrayna reforma üstüne reforma kabul etip devam etti. Avropa Birligi de endi va'da etilgan 2 milliondan
топ снарядынын учте экісіні берді. Әмді жиеді кредит пакетінден Украинаға евелден 11 миллиард евро айырмаға планлаштыра. Июнь 26 күні Киев ве Украинаның дигер шерлерінде Қырым-татар байрағы күні қайдетілді. Давженко адына бақчада мұсафирлерінің музыка, йыр, ойын, Қырым-татар емеклерінен қаршыладылар ве ярмалық откерілді. Украина селялық үветлері үшін Қырым жебесі аукцион ве лотерея кечірілді. Мұсафирлер арасында Қырым-татар халқының ожалары, журналистлер, сесетчілер, артистлер, режиссерлар ве әрбаплары бар еді. Күндіз Киев шehir devlet идаресінде түшішлерін назерлігінде Тарас Шевченко адына Милли университетті ве дигер муэссеселерде алтын тамғалы мавы байрақ далғыланды. Чет мемлекетлерді Украинаның Болгария, Түркия, Эстония ве дигер мемлекетлердегі елчіліклерінде байрақлар көтерілді. Қырым-татар ресурс меркезі байрақ күні девлет севесінде ресми танылуына рышмек ниетіні білдірді. Ве Меджлисінің рейсі Рифат Чубаров әрі жақайдетті. Қырым азат етілген сон, бұл байрақ Ярамаданын бір көшесінде Украина девлет байрағымен берабер далғаланмақ керек. Мені здається, що в такі важкі часи, коли в Україні війна, це дуже важливо для кримських татар, щоб зберігати традиції. Для мене, як для нещодавно приїхавши з Криму, дуже сильно не вистачало саме атмосферу Криму. І тому всі ці свята, які я взялась організовувати, вони пов'язані з тим, щоб залучити Крим сюди, тобто, щоб відчувалась максимальна атмосфера Криму тут. Ми в перший рік тільки знаходимося тут, як святкували в Києві, не можу сказати, але як святкували День кримсько-татарського прапору в Криму, я пам'ятаю дуже добре, ось такими затишними пікніками на полі з музикантами, з танцями, з плясками. Отже, тому і виникла ідея зробити саме таку атмосферу. Я хочу сказати, тут дуже багато молоді. Двері Меджлісу завжди відкриті. Частина з вас приходить дуже хорошими ідеями. Ми разом їх намагаємося зреалізувати. Але більше поки ще не приходить. Приходьте своїми ідеями, своїми такими потужними задумами і давайте разом їх реалізувати. Крим буде звільнено. Будемо повертатися або з пустими руками, або з наповненими такими руками. Ми будемо нести туди все те, що тут збережемо, що тут будемо розвивати. Звісно, важливо проводити такі свята, відзначати і День кримсько-татарського прапора, і інші національні свята, оскільки це сприяє збереженню ідентичності кримсько-татарського народу. Я, власне, сама є кримською татаркою, тому це надзвичайно важливо і необхідні заходи. Звісно, я сумую за Кримом, оскільки я там народилася, виросла, у мене там вся родина залишилась, звісно, що я сумую.